Manta bayanan ni masolosok pasan tengkona tondok bayanan na pangaleon dikuan na tutulalan torro marampa lan telepongan tondok makalima na porapa imintu to merapula talang mai komi solasang ta maatan ta popengkaron to i lan sukaran nalukuna buang matua ta masambayang kiti mengapakan kurian sumanga tu pak kaborok mi puang tu tontong mi pataranakan katuang kilan mintu atu situran maka lima anala mintu tu temer putalang lakwa anak kenal odoran pakapan nala mintu tomak rapu diomete indo solambe tu sulemong kabe ampang mi puang kumua nalambi mo tandalu nalantial lo totemo annalari palengka mo tongkonanna lan ada mak pasong lo belanna la di pana atak mo tu sangka si pengelola karapasan tu di pana atak lan telepongan tondok o unturu itu mayada kisi turan-turanan ni nah dikuan na tontong masalah so di pateng kamarampa o buang ya temintu na lampan nada tula di pana tak tontong laki pana tak lan kameng kawalan lako kalemi ya motoang kilampo penggaronto i lan sukaran nalukmi te sarak lama pasong lo lan te maala totemo di koden nopak ki pomatoto i sia den nopak ne tu kadam mi tontong laung patudulalan kan unangkaran itu sipatun nak angkaran kami mintu to mangka mau mi pas alamat lan punga Yesus yang mau to punga pena masalok benkan kakinan laung pasai sia laun nanongi ite kadam mi tanding akan mas sambayang upo tete puang ki punga Yesus amin karena puang ku pasaka lamai pengoso dolo waktu perjanjian lama ku pilih lamai surah Nabi Amos pasal 5 angka apa sadako anan Amos 5 ayat 4 hingga ayat 6 ya tulun apa awasan nakwalalan lako katuan jalan kepada kehidupan waktu bisa dikomasi dikwalalan mak palulako kamar empasan belan na indesia tu kanan na puang lako bati ina to Israel na kuwa daka anak ami tuo carilah aku maka kamu akan hidup kanan na puang lako bati ina to Israel ko bati ina duka ki ite belan na digente ki to maapatongan sia me kambe lako Abraham tu digente ambek na mintu to patongan kumuan na tontong di pateng kamarampa tu soyanan katuan sia te mai sarak tapana ata kita mintu sauran tom apatongan daga anak mi tuo ya tu kada tuo biasanya man natasanga tuor ke menapi ki yang narinto masakin na masasa mo biasa dikuat tuo siapa kuyo tuo siapa sabari siapa mekedo na yan namate mo patuanan na ko mate mo to tak mo penan na o yang mo tasanga tuo siya mate to jadian namate batuan na kumua meninggal dunia ka tuangin di pudukuna na ya tutuo ke menapi ki ko yang mau pasangan tato si yang mau tatanda itu pa tak nama anggear itu tu di sanga tuo siamate lan pangadaran na surah madatu sabak dian na denumpo kada tengkarangan kasalamaran lan punga Yesu namunya kak tumuangin di puduk taron tak tondon to batang ta pabelan na matelan ki punga Yesu ko tak yan na di sanga mate to tontong ya di sana
Rasul Paulus nakua, bagiku adalah Kristus, kematian adalah keuntunganku. Yaitu mintu na lako kaleku yang mutu punga Yesu na yaitu sarona yang mutu katuan tuo. Jadi yaitu di sana tuo yang mutu umpatu kasalamaran. Ma adinduka di kuat tuo mempatu lako kamarampasan. Mate maadin di kuah mate kak tuangin di pudukuna pataan ya mendadi bang di sana mate to lan kasumpuran kapatongan yang tuan aku ipung Yesus nak kuah aku lah kebangkitan dan hidup barang siapa yang percaya kepada aku apa nak kuah sitaruh to tidak binasa melainkan tongan nomor kata tongan mo salah. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepada aku ia akan hidup walaupun ia sudah iya toh. Aku mau tu kamalim bangunan siaka tuan minda-minda patongan nak latuo moina mate moina meninggal dunia biarang na tak moya tu kematian lan Kristus toke tonton ki manda mengkau lah aku kalena sahabat tak duka nasi salabim tu kasalamaran kumah ko podo sarani mungkin imang kabang siam mo to sebab den duka bang sia tu tahu si penduar ditandai kumah sarani nala zaman naton na didio anaya ton na didede ka molonceng tak bang ditandai kumah umbar Yesus itu kasaranian na tak bang na di Tirolel kasih pulungan tang di Pokara Minang tak bang tu penggauran tosarani lan penggauran na bikosang isarani to pako bisa ngope tu usia luka siapa sio sirua mia budan na lo pa tarungpon salat na sa to pa yang di kursus manga la kolon aku mo to saba ko si tongan-tongan na tak na moray po mo to pasi surung ki tulindo salata. Tuhan tidak mau dan tidak menginginkan untuk membalas perbuatan kita. Tonton ki anak kabur ia moton na tonton apa metamba selalu memanggil kita ya duka kenalang tampak budak-budak ki ipuang nalana kuman na malaku Adam sola Hawa ton namang katobang anak ko bisik ko saki mudaka na di kuang mo ko di koda mulong kapitik kita ete may ibu-ibu ke masasautan na setu anak na naladuka bale bay na kuadamu to itu na bilaki kodako naira kodako takalan to kena paru kumiana kan nato na ira itu rakka ana apa tu na pogo ndo ana na tole na riso tu ni apa kukuan ko kena tantang ora tak bangu ya na kui po mo to na kuan na mangka mo kukuan damu kan dito mate ko bisik ko siapa pun matuang kamboy siapa pun matuang dak umbar komi na kami solalu na pendesiakan panggawa pa ada na panggawa na kitab na pendesiakan pa masih iri gimokan mau pa ato na tandesiap itu masiri na budaya to tote mata main na tandi itu masiri mi malay rang batang pa tarangpuan na punya to dam ada na buku mira to di London sa ri ko masiri gimana pa tiro mito matitong korupsi tang dirambang tang patarangkuan ng kumasya ki anada ramai na lama-lama ako kurikinan to dari mau pa ate aram sola hawan na kuayo masiri gimakan mi masiri orang na kuan na tayo makim apakyan daun kayu marateki papakyan apa tu na puga na sonday po ang tupakyan na Tuhan menggantikan pakaian mereka dari kulit nasonday tak nelor ni po mato torotolino kasirisan ni kita tunen ebang ang pakasiri kareta kaya mo to nasonday po mato tubayun na temay tuadam sola hawa na garagan bayu jo may kuli ikayu sabadong kayu murana natotemo ya te
gara-gara kate may ibu-ibu nabalak sir ketok patakana. Maapa ina to no kapung mutuan tiro ki masiri belan na inang di tampa senga kita. Tak na din ditampa susi te may olo-olo dadi ndak ya tama ki olo-olo. Sabab di bengki kita tanga, di bengki kita kebesaran, di bengki kita painan. Itulah perbedaan yang mutuan dan di sana ya Torotolino manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan mulia. Pa koya untuk upalina budak mentu tema tu. Oh, tak men tadi masiri tahu. Oh, kilo mi kamu temi bayu pengantin ke auto ya masih. Itu bisa berkati pengantin mangka mampu berkati na saya ibu-ibu karupun anak gua pasti mikiro ni nak atau pak aku kona aku pulang apa buta. Kalian dari pokada sudah mati nak gua tahu pun di nak kampung mati. Susu betul kita ke pokada kita itu raya sebenarnya. Tapi kita orang-orang beraja sebenarnya sangat menjunjung tinggi yang namanya kesopanan. Sama nama mandu nak bagian enggak pun. Kadang abang ni kamu tu, nang tu abang mau untuk berlima pasal batu pun tua, tangga. Namang kata namanya semua itu tunggak na, bulla abang. Nak bilang surah Roma nak kuat, nak itu susian ni. Dia te misal mana yang tahu batu sama baineta, kumbayarin na paralui itu belan na denori kaparaluan na. Apalagi kalau memilih itu budaliu sampunta. Mui tongkonan tak bangan nak koi pada bodoh nak koi mima tongkonan ki isola sawa la mimili tahu. Ayat inde pun isu salah ko sunga ana na sorong belan kita. Karena Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Kemudian di dalam surah Yeremia atau Tuhan tidak merancangkan malapetaka tetapi justru merancangkan damai sejahtera. Merancang katuan karena memang kita diciptakan untuk hidup. Oh, yang mata tu dikur semangat ala kolona puang amatua kuma si tongan-tongan na yatu katuan sia kamatian lan Yesus Kristus yang mau karongkosan tato na tontong mendadi pak tuladanan lalu katuan na kuah mistarun te pak basan na kuah apa dami daka betel siada mi male ko Gilgal siada mi ke de la ko Berseba belannya tu Gilgal inang alamale di balik saya tu Betel la diputai. Para di sana toh. Mak pari tujo Berseba. Ya tujo Berseba yang misa atondo kena nempa bendan ni Yerobeam tu misa apatu mulembu emas. Nanai male menomba taulako. Katandam miralino kumuya mo de atondo kamala bi inaliu. Jo nanai tu katuan. Sabak butung-butung nak potau nak kuah nadoan ni mo datu Yerobeam tu puang matua. Pa nak kuah tu puang matua laku tu Israel. Dah milo lako. Nang larok pokok na jotu. Dah tidak tasatuan itu apa jolu kaleta. Kurang semangat teme apa jolu kaleta pak kaboro anak puang matua loko kaleta pada ane di sedar ranunta. Apalagi kiala di nimbo ko ipung matua. Dah milo lako Gilgal. Dami ke ade la ko Berseba apa tu na pogo to Israel jo Berseba naning garaga markas tentara sehingga yan namale la ko Berseba itu nasanga di aman bang mo to ta mo miminda pasir rito o ta mo to sara ito. Oh nah biasa kita dari kampung kiano biasa mane Pak Bupati di Sitandan atau ko motodo molangi itu o ta ko tandai ko si Sitandan na tu bupati oh ta tandai ko mo 5 tahun ri tar kamu tandai ku masih tandan nak kepala dinas semula lolang papinda nak dito na punga matoa munato itu melona la ko kaleta sabab ia tu mintu kamatotoran na lino nasanga de to Israel kumua benda mote markas tentara jo Gilgal jadi yan na join de tu tau ma atondok dia akan aman kosanda parka tu kamatotoran na lino tote mote siruara kana kataku na ko tiro bang itu sepak bola. Oh, Pak tonton aku juga Argentina. Tidak kami itu sepak bola. Budak mau tahu si Kambian. Dan tu tahu pesambakan televisi na. Oh, berikan tadi televisi. Si pura nenek enampona sabah di talo Spanyol. Bang Ronaldo.
na matua mo. Koyo penantari lalu to. Na nako nga siya to kuman na malepong niya turagan na la. Pakoya mo te may pinaana at atakuko para ayan na disatuan banga mo te mayapa na den tu nanay tikadang atakuko mo to mga lambe mo ki. Ape payu te kusang ako. Iya mo lanun na. Kusang ako mbaya mo malapu na bay ne te kupubay ne na dempaya pole. Meta mo mbe ko yung ngalan. Den nulilan na nina pati ako kulampok aden dete. Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah fana. Termasuk teka tuanta nang lama-lalam mate ki. Paya mo to di kure sumanga belan na punga mo to unnato i sia umpamanas sela ko kaleta. Sia dami male la ko betel, apa tujo betel, ya mo tondo ko malompona tujo betel, ya de na de mo lola ko inde to pokoknya sugi. Buda to male merantau la ko Morowali, male la ko Papua. Pana pasamanasang mo to yan na sulit tujo mi Papua na sanganasang mo to perantau. Takalanto kita komen di kampung sule perantau la sule di kaala ko to kian apa pata mo lipo sewa kapala kumoyen de totondo kaya to yana de malela ko inde to kita mirabaga nasa ngambay lirak ubang ite apa jome kekuatan memang diperlihatkan oleh dunia na suadu kaki apu moto to yete mayada na pu moto pa kamasian ni kumona di nim panata ite mi katuanta pata na yala dini usedan itu mintu karena susito tahu-tahu aluk todolo jotu itu karya seni 3 dimensi kelan ilmu seni paya kata tahu-tahu aluk todolon na mempala nama apa sakke kumua na minda-minda tu buda-buda terong na tunan ni ton namate ya mo de to tu la buda-buda pasakke sena ban ni lo amai to tak arna salah temanya patangkaran lah temai tunuan terong temai tunuan bay pakoya mo tomay to la diangkaran ilan kure sumang aku ma kure sumanga na belan na pebali puang matua tu pangandona temai to dolota na membuat para lako kaleta to tangkaran ni mendadi tanda pak kaborota te omar na dari ko kumo ko la na pokinan lo malen desa upuya na indelo enre kang tupuya to ilendu ikemaki la ko mangkasa na ko to no ko itu to ta ebang terong lo abang apuya mengguriri na tak mga bombo itiro lo kimalaki la kumangkasa pakosusyo meto tu kapatonganan na luktodolo mintu na di pamatasa kamulan Kristus gambaraan na mirate mendo atas yang beeta la tontong dikirlay kumua tumba tu pak kaboroan na tumba tu pengorbanan dan kairarang inde tu nina mane diba bisa ngalamba-lamba inde teme apa kasan bisa ngalamba-lamba misanga mani kumua di ete punalabang rito ke pasong lo itau tu kairarang itu adalah simbol darah. Simbol darah. Kumoya tu kita torotolino inang kombong ki jo menyirara lampak tambukan nandota. De marke tu ambe mak tambuk. Dan nasi kapo tambuk na buda to. Kombong ki lu jo menyirara. Mak penduan na to kumua. Si tombang rara tundo atan darana ki. Si tombang rara tundo atan dadiang ki. Ya maton na palosong ya toraya tundo na di palosong sini tidak tersinggung tuh bapak-bapak karena orang Toraja betul-betul melihat betapa pengorbanan seorang ibu yang tambuk ya maton na di kuajondo atau tu serangata kandungan tu di sanga serangata nanti orang dari kuasi sanga puluh anak kana sanga puluh tu serangana tontong masih misa serangana misa adu kalolo dinim poloiki ya moton nen na mga rarabano tu tahu dia itu balayan do may banwa di popesangkin la koto sendana ya tu sendana mararang tulitena batunan na kumua misa rara diri do may tongkonan ya moton tu tontong la di pamatasak na ta itu apa la di pasitukaran ni di pademi para atau tu simbol yang na rambutuka den tu disanga bayi pua te dong ditunu jo ya mau dinirim pun itama atau tu den na dinirim pun itama tu tak na yang na pak otomatian susi temati tan tu den tu disanga tande rapasan dah yo tande tanya tandi tande itu alas na tande karapasan batunan aku mau diangkaran temintu na te si turu karapasan lan to maarapu lan nasa mo dinirim pun ito laman tunu terong na latang mantun terong na nabu ato na ne enampo na lan tunu kitay pabuar kam bileng koy o ta iko hakamu koyo mo pasake na po mo to ko kalen to ganna abang mo to maaf pasa terong ni para ataw to pako
dilambi kadabang amira teta amara tu praktekana ya teme tedong di pasituru na kuat tu teme gora-gora tongkon na kuat sokko na padolo sikki na paritanga pampang uramba solan ya tu sokko tania sokko pulu sokko dari kata sokko tedong sokko itu adalah simbol kerendahan hati mepasan teme tomatuan takumua mui sanga tumba tuyanan jo kaleta kita pamadiong penanta sabab ya teme apa jo kaleta konde bangasiana boluan di serre jadi data mado pena inde kandela diangka molo mengangabang mo sarang atatonda ditampak sikunta mangkati di bol konde bangasiana boluan di serre payan na tontong ditimang pakkan kurian sumanga lan kamadiongan pena namang kato di kuasiki ina paritang ya to sikki to tikoli tamat tandukuna saling merangkul ki ya mo terong sikki ito kumay nang ta mo ya para malabi ina to kita to sangarapu ke tontong ki isikabe lutama pabuda mo to temo te yan na to ta ebang narok ko to na dibangun to tongkonan ko ta di kaatahan na to na ko to na dirara tongkonan ta mo maalettuan nabuan na lamone na lo ne perkelettuan kita ya mito na kuito dolo kuma ko yan na ta bang wa pa jo kaleta ke mangarara ki ko ya bang mo to sengkat te lo diulu tama to ororan ba tumui sengkat te adu kaya bang ode tulun talo di pentamparan tama to ari riposi pa ta ne pemandu ibang ya to ari riposi di sanga na kadara sondanan do ta to kuma ko ya kale kubang ri ka sendo na ko mi tundo na me bali ko ya me di kure sumang atau sabak ta iya to tu lampas itu kai mata mabusa tu mata malotong ya motor na rin tu bayi pua tak ni sangat terong ke rambut tu kak di sana ya bayi pua ya motor didirin pun ni tama lanna sama motor tu mantunu bain na tama mantunu bain na lamok inde to bayi pua to pada masa kiden tomate disipa kadai temai la diangkaran na naka apa motor pareng temai didi mukun di pekutan ko pira ko aku misa dire atau komisa aku dak dua dire atau mangka di parokko to di komo sule kumoyate mintu unate apanta solanasa di komo sule tau meni pesara sule kumo ya ben dak dua ya tanah titi misa ya titi ya apa ya natunu to pa di komon sule di pamisa sule batuanan na siapapun dia lada aduan na latalun na latana panangkaran panaungan niki itongkonan mukun kambaro tundota belanna misa serang tanah ibu tutu kita mintu Thomas Yulu betapa mulianya nilai-nilai tongkon na ya moton na ya to kay rarang mali dia ate bayne na sang duka jong pesarongi tak ya muane lotama paden duka mitu muane lotama to temo bay muane ganda campuran to simbol ibu yana sang mote tu pesan-pesan tongkonan. Nah, den mo pela itu tutan derapasan kumoya te apa tangkaran umpatui te sangka la diangkaran umpatui te mamali ita la kondo atas solambe eta nang natande karapasan. Nah bela natande karapasan ya moton nabu tu kamarampasan toke diangkaran ni lan kasulangan matoto lan kapotonganan. Nah kuami tu aya annan daka itu puang ngami tu ada narampoi pati na Yusuf susi tu api makan depu-upu na tak misa atau tundui tu betel umpak dian daka itu puang di kode no pak nete memintu na apa julu kaleta tontong mendadi karapasan sia kamarampasan natania la mendadi manna karapasan sia kamarampasan la kota merah putalang sangadina la mendadi luka karapasan sia kamarampasan lako lepongan tondo yang moto lako kita mintu solanasa makalima ana lako mintu kamu mintu toma tuangku sia sulu bati nende to tapakaboro almarhum AS Sumbung Sola almarhumah Tabita Bongi Pandung. Ketika kita melihat gambarnya, kita akan mengingat betapa pengorbanan seorang ayah dan ibu. Kuremu sumanga atau nabi bali mo pungamatua pangando na temito para dienta. Manelangki kamu tambu kenando at namuk pumama temi ndo atas sapu-sapu itu tambu kena. Ngamuk ku mangalambe kumua den naupa na tuan lobok napisan natula dari marampa ti usan tamatelino anna salong ite maalipude ditarik napasak ko tutumampa mo malem-malem bakalando kamu
na pomasan nang ito araputan lang na posende sa katondok. Luar biasa doa dan harapan. Dadi kibar atau anak ko kemulo olo menendo mo kasal lelo mi urang ngobat tasya mo ko mimbar pelendong mite semba pi urang mite bain na tu sang bakku bain na tu sang tutun tiang mari pabelan na di pamisa mo lantan de rapasan miangkaran ni la tapo mata na solasa di to namale mo tendo ta solambe ta si kaloli to mampan nakualan surah wahyu mau pak tu tomate lan puang belan na tahu ya to lamale mo yaun tampe mintu na kama paadiran lan telino male silindo tutumang anak kita mirte mi bati ina anak kampo to kitontong isi pakabor solanasa nakopong Yesu minda tu tontong siala mase tau yang matutu tontong lana tak pai pasak kena pun agi muto amin. Tanda Pak Kures sumanga ata nala katanan lan pengkarangan na buang ta sorong tu pemala mak marap asor nasa Kures sumanga o buang tu kadam mikir nyahi Ten mo kaborona puang Yesus minda Jangan palay nasa tingin kay maan. Okay. Beli kopi. Kamu kopi itu? Matus, iya. Sangku bila bulon. Iba aku Mataram bila. Ada yang dari bila bulon tu betusan na. Dari kata bila bulon betusan na. Jangan kata bila bulo matusan. Oh, udah banyak. Mudah ya. Apa sangat bila bulo? Bila bulo, mutaran bila. Semuanya mau kada silapit bicara situlah dia itu pokoknya. Lakukan dari kada kini teh. Tentang biangkaran perayaan Lakukan napungan. dari Biangkaran Oke, perayaan Lina. nakatuang tonna pososnya Lina. na diambil tonna ditimpa tonton tobatana. Inde Indo. Waktu meniron atau sekian kuntai bisa na. Sambungan nanti sampai lu na. Pwede na mo lalat. Sampai lu. Oh. Jangan bisa dipetor. Samalan betul.
Dia beli tahu yang kiro nampil ko pada tukang so tinggal. Susu suka este di pailong tamu te. Oh. Lupa may patama yan doon. Iya. Kamu di petor te. Katonan. May nabalilay kali na mga tao. Yung katonan. Bebasan yung mitodolo tato. Kumuaton na bintin patondon to batang na hindi todolo lamban mo. Namales salang itondong na nauliling ni Pangleon. Pakapaun tiro sa malele pangalisuan na osokan pentyunganan. Susi mo diangkaran lantiat tumakpasongolo. Kilala isuleton na tuwa na pati to para dianta. Kumua yaton na poswe-swe na pa. Namale liling ite may tondok. Usalong ite may maalipuditari. Paka pa. Nganin usalong ite na may laapi kebanua. Kumua den noba na tontong masiro te may laapi kebanua itu disanga masiro bukan sekedar bersih dari rumput atau apa. Tetapi bersih yang dimaksudkan kumua tak siarkan nenek bang. Apa dibantarai. Apalagi temi tongkonan yang mau nanti tiga rontok temi aluk si ada. Tongkonan adalah pusat pelaksanaan aluk dan pusat pelaksanaan adat. Yang betul nenek temi tonga tua salongi temi la api kebanua kumua tak syaraka turumpang. Oh, dia turumpang ke angge mari tigi bang amiri bala ko tongkonan. Tak nari bana sama ngalako temi mintu apa yang betul nenek temi tando. Yang ada lagi negara kebanua lendu kidotan odolom pentambak-tambakan ni temi barra jolu pala leteta. Baden tu tahu tu babak sulit jo mai padang tak bang main len urek kita ndo mari bang mai mesior ke ban len di pentambak-tambakan tu pak tu bang male dilese men kalau ki do ibanu to len do ki do tando dolo ya moton nen den tomate di popeng kalau rok tando dolo namane di popeng kalau len do ki rok tando dolo belan na do mai tando to dini untang ngai umbatulal diola den ni temeti bati lamale nola lamale mangalem pakalan todo may tando dinin nambo ibarra nanay pangalambe di ko male mo kotato male mo kolay den no pa napasak ko tumampa mo ang musule umpa pasakke na poparan ni raputalang na posedi sa kabanuan ta oh jadi yang misule tu peranto masanang kan tu sa kabanuan pa buda tu peranto tu temo la sule pinamane di ko o sule pole na tapang na pokari ton na saya karena kita selalu juga diiringi dengan doa dan harapan. Allah minggu tontong mas sambayang temai majelis gereja dulu jemaat umpas sambayangan temai kami kamu to matuang kisah sulu temai male julu parang natap. Yang tontong komisi pakaboro tangkaram marampa ite toyan siayoka majelis gereja temai yambe seindo lalu pongan tondok pakapan temai to parenge na tulak lulangan ki temai kaparentan na di pana tak karambanan na butuh kamarang pasan na buat tamas sambayang ni sisulan mo kan mapuang penamasallo maranga itu sukaran naluk milan te kami nomban den no buang mi pasake kami pamatoto kan ki tontong matoto undaka komi belan na jomo may kalemi tunanay katuan sundul kudu semangat te majelis gereja man kampasi rundunan ni te may pelayanan dari panata tontong siayo katemi tomak parenta siayo katemi ambil indo to pareng